Dak Ghora pia salong. Ini adak ma joining do. APH church itu ma joining do non sar to mangle lo jo. Sar Keri tung la lo na pena lang itu non adak Ghora pia salong DUARBAGORI constituency ko ra trok along sitame. Ini adak ma joining NJ phancho non adak office kang puyo si non ang non ke ladak office kang pugo puyo si APHR si tumbangke kisiarjan ke na bangke lalo baduta me jo so hen lo ye phangela dak tip nai di tip nai constituency APHR dak Ghora PS long pini ile tum kang pupon po na so office kang pupon ini tum central committee pen ke bang do ini tum masa ke hai Keri Rongphar ex professor la pen central committee along general secretary la selang li pansi pini lada control room office ke Ghora APS aphan alang li pansi ke bang puje phan ni li atu pi lo la senon alang li impui ko la selang li pan pu Ghora long abang so APHLC sai hem lagan just isi temporary cholang election sek seta ili tumjong se party hai lo protang ta constituency tin la pen ka APS tin lo ka branch CCC permanent branch lagi kim back mo ke ili tum APHLC pen mage lalo la pen ke abang so asai hem ki kim la bang ke kaprek pine hor ki chuna dim to la pen ke kaprek la dak kilun ke kana dim ka pin chong na bo phan kali ili tum 6 chirul ka pang tangi phan la pen ili tum hem prek ke hang lam so se ka pang tangi phan la hai ka ching vai kacing saya dimsi ili tum lada la baso hem bangke ili tum pini pen panong pon lasi dak DUARBAGORI habar APHLC long do thip according jir pen chenglok songja po songja pidon mata mini la kiro pilo alang litum kache song lan so se ka pang tangi phan pini hem prek kang thi mamen pen si ni la baso apita inti phono de ho nang di hon alom so stop Karena ini si puri lo urusan aja. Apa kada le lo? Apa kada darang? Ko jalan. Ala kuele ta ala lang hera mukhan ge ya chitim ge so par kada le padu lam le. 1,88,000. Dan population to par kada le no. Nale to DUARBAGORI ta chitim wandalo. Ka ko jalan pone wandalo. Lang hinta chitim wandalo. Ko ala Lamklar ta hula bukulia ta pu aphan nge pondalo constituency ke nai lo no par kada le lo si pini ladak Ghora long nang liphan akenang so nai bang dak Ghora PS penang liphan nga chopha a program aputha ba kenang so nai ke kopia a program bang ni ladak bang lawak solam thei ni than pini dak Ghora long isi bang ke awareness program lo di lapan ke hinia bang ladak non office opening do lo lapan ke mas joining da doi ke di joining program da doi hili tom lo la hai program phansi alang le tum nang phalo la pen dak ka chethan chimum nai dolang dak ile tum chini ke chini lab lo o gimi tuman bang chini lo ja simbolar fit busita lage kama hunai alama be alama ge seta detail salam hadi tum ka chethan ya phan kopia pose kisia symbol andar ma kapan torchlight ta symbol people ile tum deng mon pedat ma mate ile tum long kon pedat ma la hai lam aku puthot rat tum phan ke than pleri phansi puthot ning phanang phalo la pen tum chingki chethan po la bang ge charo lo sa to sar pini ladak 26 DUARBAGORI ladak Ghora PS along nangli tum nang kahumri aputha kalam nangli theti than tha pini dak DUARBAGORI habar Ghora long pini tum APHLC song pe ladak sai hem kang pu la pen ge pini ladak public meeting along ni tum nangi long potame ni la kero pilo tasi pini APHLC along ongdung leader atum pini dak nang dun unai polo seta apor siga velu chethak jam lo non east west la pen ha NC lan tame ili tum leader tum kedam side lo amase pinilaan
karbiang long lo la pen sil lo piniar ni rat atum a constituency tin arong tin setame piniar bangke EPHLC leader Rongphar Keri mate EPHLC nangi doni phansenon bangke thul bak no na bangke a porsi leader atum do ke do ke sangi phana porabe non nili tum son ta binonget ke daki wangi phana da porabe phano yu ala mangi seta DUARBAGORI hawar long bangke chu kinam tang piniar program hontan nilang dolong dolo marata president mana hanglo setame halo soti ning cepat thik lo next program dolo bolon te nilang dunji asi piniar bangke nili ha MC la program bana kapra program ang nili cancel lap si pini dak nang litum kahora mate DUARBAGORI long wangno lapen isia birta ke megela hello pini karbiang long lo BJP lapen Congress atum kapra political party mge rong masilu dune dal rong kiluji phana sapta isu avela tu non rong kiluji isu ke sonvela tu la duplicate orunodoya form keron hedi lan velo lasi pini ladak through social media hoi pen nili ako puthot pachini gang tung halo ke tamtang nili press media ra pialo jongsi rong ajo BJP a gunda atum la orunodoya form keron jongsi rong sorphan ke ther ke hab dobom lang ration card ang than labi doh orunodoy nang than labi doh hemsu nang pipi dai doh pula hai jongsi ke ther ke hab do pulo tang te hedi nang li tum phere nang ne a munir phan pang thek non a men nili tum nang pidano nili tum SP pen DC pen a chingkialo DSP pen ta jongsi ke ther ke hab rong sophan dobom dokok model code of conduct non sulibom mati di ke ther ke hab dobom jongsi la son jongsi ko pine do pulo tang te ni tum hanang pachini non 12 ghontang bom mani tum arrest dei la ke DC SP tum sinang thanu ni tum ha aposi la ke phere nang ni la hala form orunodoya form la ke duplicate original orunodoya form ke hala phu thak ya di hinghwa phu ke thom doi ta non ke nal tum thenglong do pilo theng ke pudum phul mati la kang nomaring sek dak chok thangla mi la sinal tum phere nang ni ke ther ke hab la mangge la pen ke jongsi la ke ther ke hab complain jongsi State Election Commission mate Election Commission of India long jongsi BC le thupik lo pulo tang te non la MP ki khi dunjia bang BJP MP Omar Singh ti sofan bange disqualified aji disqualified lo pulo tang te MP ki thu dunjia phan alang le chance abadat po la pen la jongsi disqualified lo pulo tang te complain ke nil tum pidat po setamo disqualified lo pulo tang te nil tum EPHLC phan ang koi nang ni la ke rong ajo EP la BJP a gunda tum rong sorphan ke ther ke hab la rong sophan ka chenek la hai pena porsi alang le phan disqualified lo alang tum la ke deng pona hi la ke la si non penangan adim non alang tum ka phere pena jong non la kang ton pon dulu la hai setame non do ulang to kan la chini ne adim social media le lepin adim bangela son dulu la penon ruling party atum si sokos notice long rap bo bangela therak mi alam mati ke chengsi ke CM tuliram rong hang lo kente model code of conduct do bomo si hala sarkar ban ki pia gari back phoi ha la ke back long le lo ke la panelo first sokos notice ke palelo la sodu no bangke iruita belong ke iruyang bong hala socheng denta EM ake hai pi ka che rong pipi hok korsi ma thoi atok na thusi non son public meeting piram lo hada ko pilo ganinje bangke EPHLC pen chenglo kapre political party hana bangke orunodoy pen chenglo ration card scheme da than lamu piri pula so video no tum thenglo ke di anda sokos notice palelo no ele tuma leader lo topon timung ha atokhadia sor khironia sor si kya si pilo gente ha sokos notice palelo no therang me inu dai inu dasi am han sokos notice pale buge ni thom priya pranga ko ha NCL ta sona tha debolal golosa CM pen inu dai am niranjan hojai ha latum ta model code of conduct kan pana jok alang itu mana sokos notice palelo no ruling party long e do tum han atum bang si BC ke cheplang thu aron kar kan thu sokos notice pale bolo tang te lake therak ne me alang tum ki remang thek do lake piniani itum opposition party atum son election a happening lang son itum asai asar jai ka thar son abang ka BC claim thu jet amar sokos notice pale rok putal bang chelon thu athe election ki hai phan ke claim nang kol pumi me ta non bang ke sokos notice ke jai ka thar phan ke pale masi pale lela sokos notice pale gali kalili kalang lang alam kar box si alang itum rong hang rong bong lo kes ke pale mati mane jai ka thar phan pham ke to pham ke to jai ka thar phan non ka chedan thu lo bang ke BJP long do tuliram rong hang de bolal golo sa tu yo sokos notice le bloke kijut sialam mangalano kijut sialam bang ke non karbiang long lo hedi karbiang long lo atok anu ing ting tang lo te thang tang lo te muni tum rit ken ponon theng ken ponon sai ka tiki ponon hai ke bai ponon hithi bojar ke dam ponon hotel sa jora proilong ponon ba hem isia ne chulong ponon pine picnic ke chudam ponon ba rong ajo hor ke jon put tot rong seta
APHLC alam cetan teh bro tang ting teh thang i Wei sa dap phap. alam hong lam tadi ada tum BJP alam cetan teh ke BJP alam cetan teh ke ACC alam cetan teh kan teh Kongres alam cetan teh ke nale tum ta lagas coba asat lang rong aju bithi betata APHLC alam si lele bro tang ting teh thang i lah lu alam angge lasi kerem daji polam ave apan pini dak nale tum DUARBAGORI long son thosi pina kapre constituency long ta program do bom non dei lapen ha ensil tame pini haflong long rally do po lahelo lapen penap ke karbiang long arlu ing long asut kaching rumor ni lo penap ing korang thong ma didi nale tum DUARBAGORI benta cycle le donon auto le donon tractor le donon ajat gari motor le dosda penap dipu bangke mega rally bangenal tum pale donang po itu lasi suri phokke pen lak siang boy tum kapachi tongi pani tum penap kam klampo asi kado eta chisik ding lo na tum hala dak pale donon lahelo kardong Ta choro lo sa.